Wemele kesengsan hima khon nyotrap National Awakening Movement ubala dap ban mi no na ka party dak jingtmu ban lit panyas no eladi saka Voice of the People's Party uba Edelbert Nongrum haba ajing kran ha jingelang jong kene ka party ka bala penlong ha jaka yang kali jaya hamot pran na ka benta ban pensaya ki nongrim jong seng ula penpau ba kumbau juyai kran persa ya kene ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor ki babun ki mat un yai beteng ru ban yai kran hadu kene ka por bamenta ban mi no na ka khnam Bat Badrung siapa VPP hapok selak tu Bang Arden bila bersaimot. Nomor kata OP play bro. San sina marajo mga tama marway. Kubuay mali katu gele markasri para bangi. Niya para bangi niya dapat ila ka chong macam periu. Dia kata marai kot Bang Alabi bat benta sa kindiat ko. Ngar sa panya sino bat kani kaseng. Ako bang next cap upay pa jongkari Jika beri nyotra kenai macam saya, nama ini san publik Islam ada mak yang kiwaibat ki parti, syukur tang ke parti, syukur tang ki kuar, kebakana yang kapan ayai nak kapan kajing anglo compai pak menba nilai pan kular hamalaki rensang election. Iko akan tupai ba, kafir tutu ekador. Namar ya kasan perkat, kasan ima, kaya studium kum kalong yung noksem, haka syongka, haka syongman. Kikime kikpa lagi biik, lagi nang kista, lani kidon kiam, lani kimdon iye, kiapan sendor lagi jong kikun. Ya kabang angit sikat bikubur lu, baka jingjit at syumpata ka jong pi, ban pa janong mikmat. Kadai kabenta ka jong kiru, ban tawur, ban sendor, ya kacela, pada khatam ikut sama, kau ipet nak lupa ni kapor, kau bentang kacil kenju, kacil pensoi, kau ban pelet anak kari kejogi, kau bor ikut sama, hagalai pusat senam, sapu senam, kali pai no anik seperti, hamlo pat kengin syariah, khatam ikut sama, kau beri risut, kipaya, kau beri jabin, kau beri klong senam, kitiap senam, kita kipaya, jom kacil beliau, ini syariah pradaki. Dia sekarang kumtam kikut sama kenom data tor langsung jengim kenom syairam bakla dah masa penbi dah kekiat kum ban ai kikut sama nak benta ban jok maki mat jok kikut sama piang baik nengah ku akan kena basai kali ke sarkar ke bapangang adon ku bangaju keren persa hiru nanya keren persa solingo solong tamula don kibawan apa permenai kandidat toka UDP hang le po konstituensi pite pa melobong kio hana bat penbiet ya pi kajeng keren ke joki kalau pakai penbiet sa yo pat ba kena perkat upai ba dang biet sa panong pak lagi kapor pat kini no shabi ngaku akan bu kajeng kali ba mano pat ka IT yo tau shabi dan pikir mau malah abstain ya election speaker nawar mga perkat agasi kabafor ka government ngafur mga kalagi yay madon kupar roy ibralit no shadwa jomple ngafur daladi mongso shimsi ene kabu ginalam mangi kali kapor kapali kijongi mapi ani pak pastor anang krene ka ketir reyong we are still working out. Inang walk out ya kata kapan waktu nongin jalan bi yani sarkar so thamula apa tanda kikenta nai po television na po news bakal lepas stay claim da kamla penkut no kumuci mersa ya kwadrat sama kanike ko pa hapan kali Sheikh Makine Sheikh Makina kare kapor papan pat kembe je suki mas sentro kacak beliau dia matadau mapan kenau ko pa mangiru kum ka kanon lalu ini dia pen jaga suki pat kacai beliau larang yo ka suki ngitrain ang takaroi kapar ngitrain ang takaroi warakian walwara karoi kapar basisa hani kecela ka jongi batang yo suki lu ngin wara kicing sky ya kacai beliau om bagi kret nautat ya ke kapagi kulan pada kicing amno jong paipa kijuang nga bros kata kyong Abang kita nak post sarkar, kali fikir persa,
mengakhirkan persyaratan सरकार akan persyaratan ke polisi hanya kau bikin warai ke polisi kiwara pada ke konspirasi kebahadusan politik Islam untuk patkaan pada data beriu untuk kita ki true development kita development karai kapar kabah syamah kabulong kabadayok na kabita jongi kong try jala pakin wan hari kari ki jongi mentagi kur sama employment utak iwat kam sabat nego on ki hapo ka meeting jong MD nego po meeting nego po assembly ngong ya kene kentien bakan KNU ta jikran persya namar balik lakai nga ban kren ben kahok par kicing sisa mari tak kahok par kicing sisa par padiam par pajut par gongan le iwan le drama balik ng pelong dramatik ko belum kiwei pak nama ngong iki bakan persya hapkan dengan ruling dengan opposition ginapan kren tak tahu pak jong jak riu gine iu gine kopsi lambrot naba arlai panai shock election ni sakar persya manta play pepa kikren persya neam ka UDP ka kren persya kan PP tangwan pendiet ya ki pepa jong ka chat penrio jong ka jala bakon ru kiwe kiongana bai pepa sra pepa pendiet urusan sedang pendiet shock election ru pendiet kinapiet Emar kadau mau yapi, kadai kapua, kau mengi wei, ni dok kabar sotu. Kau kita ikhtiar, kau pi pidon, kau pentau, kau yang tak jikla kanuan hari ke azad mulai. Yami mengi kopi sama, ramba mentah. Banyak pun namar kadau pak, jong kajian pendiriu. Kau lah suki israk. Lalu kau bagi kita, kena dalam. Na ki prado ki prasnam ki jongi katli kile pai kile kho kumba kile kpot ya ka chai pari ujongi ido kamru par piram kpot yaki kapor kare ga phi wei namar ka jikala wadam community bagi sutuai ko gain perhap ya ta jiksok ka jikala na mana kum manhap na bring kado manhap kum ka mana kajikala kanam deiru aga board sarkar kanam deiru aga board jadi politician kajing frang chong kajikala lembanu arjar arpumai hadis sampau tuling Islam belayat irakhi yang jela hendai ngatrai dikemau ngadei first legislator UMLA boleh bersyok bantawa dan sarkar yaki matching dawa lem kopta undan jibut namar takdawa boycott yang rakyat yang ini ke celebration 50th anniversary jom ke cala ngatrai penung kerat ngaku orang dah bersai berkemau diwei bakajik kala ko pai ba wat pai sa kadang kaban kajik kala kani ini bor ikti sempre ajong pi bikwa kajik kala ko kumno atau bikwa kajik kala ko ba kan ba bikwa kajik kala ko sniu kan sniu Lai togin ya kibirti, ngin kermen, ngin anglod lang. Baga jikla, kabagi kwa kalong nalababa, siya kabakamba sisyo. Lai kiwa niyo baden, kamde mo baden mo niyo, wala ka lang mo chik. Kadang nama bagi kenal, ya katen motor, pak Arden lamut pan kendang nak porong CM usah kendang pan bani lagi. Kikenal mo baden mo yang saja LP Assembly, kikenal mo baden mo Spanyol Full Assembly, ulah keren yang ke CV mendampak dan menung pas champagne dia kata kaan. Kata kalau penuh bagi pak tin kenal. Mau ngati ngam kuat kami ngalah election, ada board ngalah ngami ngalah keren mentang ngalong riu madan ngapun kam bagi masih kamtet ngam don po. Nangario syak kenok man mengi sim kebu bani election yang ngap sentre bani. Nang syukur dong tan tadi. Lara kincin lah pedang ya di di cingasa. Gimana saat member tanglong Emily ngathawai kaladon ka syomsuk syomsan agari gaji. Kalau non syuk gaji ki ILP, kalau non syuk gaji ki CB larki nongalam ji ka shimkia yang ke bangara apa assembly. Bahkan mau apa dong gaji ki ngem aban len ni gaji sya ka ketat ya ka syomsuk syomshan jom pat ba ka ketat yang i ubam le umang trekam sorkar ubam belaski ubam kamai kali ubam syonyo unang ri jingri lakai kemarat nasional mulai
le shlong la korpiu shlong do umar. La dapat sejarah kali la snow pomut pomat mlong syuk le shlong la korpiu hapiar lo kali besar larung hapami lo sabah. Balai nama bengim doni dia ni mobil. Dari luar kita tahu ni kuala tahu ni tigo kipat pak. Iseng yang mereka parti awal ar kenong rem kemeningkau mereka sinsar ke karar ke bakui. Katma persya ke bangsa. Ke bangsa kamu dia ke bersim ke bangsa ke jingbang pendet hok yang ke kamram. Ayo mereka sorgar kali. Kamu bisa bertum kami di konsama mentau kam tau jam. Kamu bisa berkintiri ke sports. Kamu bisa berpindiangi ke jaga semua. Berai tulur di kenai. Mereka tung siapa di spas bangun. Siuri kaki syaman jam kok lak henkat lo kapoi. Kampur dengan kam tung syaman. Tung sik kaki konsultan di dong ai cimut laba. Diki pomot diki kelajat sudah. Siuri kiru diki lak. Ampur dengan ta. Nomor bapang simpat. UIS officer. Ubara syongtai. Ubara militari wa sibiar. Syahorista. Ai kam biang la syai kasni. Ustang biang dengan kam temai. Yo arlak laila. Hatohun. Kapiang mungkin susah. Dan kamu nolak jingkala, negi dan kamu jingkala pada, dan kamu negi jingkala. Nomor kata-kata oke, iseng ya kali kapati halor kita ke arti di nomor. Kacim bangsa kalau syuting. Kadang kacim ni siang cuma aku tungkam tungjam. Benda kadang long, UML ngara apa assembly kunduman penpa, ya ke MPSC, ban insulit, ya kata ke MPSC. Insulit buat banyada. Ya kata MPC naga jeng tukular jong ki political leaders ki politician di sini. Naikin kaya. Minta boleh ki kena jemi kilo desperate dan kilo depressed. Boleh ki kena jemi minta ki don agak depression. Nama ki bakal lawai ke dum. Ki ki pa ki pelut ki. Ki pa ki kesan doya ki nang dep ki cimpri mdan lenti kayo kam yo jam. Mengalah ha mengahandri upai ku pangatip ku bamlabha kuno yo upai. Kaya galaw. Hato ni chon begini ke sheja ko ni. Deno kala ko kipat bangi sengken ya kini ka party. Nomor kita ki regional party hangi baro kila feel. Lara UDP kam feel ngan meet naga UDP. Lara ka HSPDP ki priang ya ka ai chimot changa banginum dei ben sutrai klempat ya. Snotu hari ke sarkar kepada nganum mi naga HSPDP. Paling mi nama naga ajar katrang ile telok hapreng ke HSPDP bagai UDP. Paling ya telok nangan i ba uni Dr. Mukul Sanga Prasnem ulalong chief minister lingba ke parti kongres ani ke parti kongres kalangan klaim baku kinyolat yang kini di parti kongres Pansinsyar Kamlong dan kampanye sutu jemut no hapreng ke HSPDP bagai UDP. Nilai telok halo kemarin menyeronado ya ke sarkar ke Bandan Kongres ke Bandan BJP. Paling yang ke Bandan Kongres ke Bandan BJP. Kumulak dan meneru sama abne pariat. Ngimdai ban kelet. Pala pinsniu duri ke celah ke sini. Ningkong dan ke parti kongres kalau sensar bon snem ini. Ngimdai ban kelet jadi ke cing sisa. Orang dari kongres di persiang ban sai hok em. Lalu ke kongres parti kamfil. Kan miala ke NPP, kan miala ke BJP. Ini nomor kata-kata kan. Ngimdan nak wipat kalat kelinci. Ban dari ubriu, uba baru kita dari regionalis, dari ubriu uba smutu dari tangga seng rumum, kabalaban kentiu ya kari kacing. Dari tangga seng rumum ke seng treni, kabalaban penhe ya kacing long try kacing agak cupi ya kendau ke siap, keriti ke doktor bak kumtar terter. Ndai kiseng na Delhi. Paling ni dan kamu ke cek riu penwan kiseng na par penyelam ini masih penyelam ini. Ye masih penyelam ke celah, ye masih mensendur ke celah. Habon kamtip ha kiseng di mana bar, ya ke cingim ke celah ke jompi. Kalau kita nak nongin ni seng ye kan lepas ke seng Thmai, ke regional party ke Thmai, ke ai ke teng ke Voice of the People Party. Oh kipat babi, abang ngalek keleng-keleng no on ni kipat bab. Kenapa? Ngamo bagari kalaton na timir karya. Ngamo bagachat riu kalaton na timir karya. Nengok angko kalapoi harendang yang ikum kecak itu. Kau kalapoi harendang. Wat apa kan poi kapor banyan hatan ring mensimal air bodom.
Ngapai kata kapor lakut ke jet riu. Bagi kata kapor kam cengai ni. Uni uar keluar. Uni upenai uar. Karena kata kapor kalau tinggi parah. Ilangam kum ke jet riu. Hanglo pijola pergi nang palang baru ki pastor ki father kin keren dek. Persya mantau lagi pat pak jokari ki pakla banjir nomi cuma kari kan nam. Lagi pat pak keren jik ke pisah. Ni nomi ok nomi lah. Jadi nama kata kalau nyanyi, bakal shine, ngalabang, the line for the battle in 2023 is drawn. Lalu pun drawn tayo lain, arliang kekenhon mentah kini, arliang kekenhon, dan kami kekenhon kabaong ni kipada, baka politics kali kepecah kaya, nyemla aban pun kod lelak long sunu pinsiap itu arden. Nai don kau ikut kenhun kau ang maka politics kari kau berkhod kari kau berkintang ar kenhun mata don kau kipat pak kau ikut kenhun kau ang maka politics kari kau bercaklia amma aban penkhod maka ni kenhun kau mengieng kari kau kenhun kau mengit maka politics kari kau berkintang nalar kau politics kari kau bor kau ublay kau sanjur amde ubriu basanjur ke sinsyar ka kara ndre ublay kau sanjur ni tua kan keli jingkeli di kipat pak pidan hakano kalian